खुरुमजरी ISTV की पाउमियंग ताबिरी सिंह तराम नोक्चरी दसकी मुरे पाउदा अरिबम निमाई शर्मना इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन ओइना वासक लौखरे BDF की ताबिर सिंह पिथोक तबदगी फेब्रुआरी की तरुक अमसुंग तरेट की लोना बहिंग नोंगयाइदगी मतम कक्तना जनरल स्ट्राइक कौखरे अमदई मणिपुर सरकार का सही तरह निथो हेन सरा हेलेक्लबी इरुम चरु शर्मिनागा कंडीशन अमत याउदना वारी शानगदबनी हाइखरे पाउ शलोन पिजरी इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल की स्टाफ सिंगना था कुनगनिथोय की तोलोप पिथोक पिदबगी स्ट्राइक चंगसली मतम खरगी मतुंगददी पिथोक पंगमगनी हाइना नौना चेयरपर्सन ओइरबा अरिबम निमाई शर्मना फोंदोखरे वफम सिंह असि लंफेल पाता लेबा SD ऑफिस ता निमाई शर्मा नौना चेयरपर्सन ओइरे हाबिगी वासक लोबगी थोरमदा फोंदोखिबनी SDO मालेम गानबा चेंगलैना चेयरपर्सन असिबु चेरोल पाथोक्तुना वासक लोकी थोरमदुदा IMC के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रंजित अमदी अतै काउंसिलर सिंह सरुक याखी निमाई शर्मना फोंदोखिबदा काउंसिलर सिंगा तानरगा इम्फाल सिटी असि लुनाना थमननबा अमदी ग्रीन सिटी अमा ओहननबा होनगनी हाइकी माना मखा तारदुना काउंसिलना हिरमसिगी मतंगदा प्रोजेक्ट सेमदुना थानिगी मनुंगदा सेंटर दा थारगनी लोइना रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्टेट लोखतुना काउंसिल असि हिंगनन होनगनी स्टाफ संगे था की तोलोप पीबदा वारंबदु अवाब लेररोय काउंसिल की ओइना लुपा लाख 35 ओइरंबदा हौजिक लाख 35 ओइरे सखत थौरांगी थबक सिंह हया अथॉरिटी का तानरगा थबक तो ओंथोकनी हाइकी अखोगी गवर्नमेंट अखोई दमता मियेंग अमा येंगिदुना हाना रुपीस 19 लाख ता ग्रांट पिरमबदु हौजिती अखोई बजट ता 35 लाख ओंखले कईगो मसी थबक ओइना गवर्नमेंट कनो तौदना ग्रांट से अखोई खुते योगकांदा नॉर्मल ओइबा सैलरी दी सोमदा रिसोर्स कयामुक लेबसिंग सिदगी मोबिलाइज तौरगा अदिदगी लाप खरगा ग्रांट फंगजरिबा 35 लाख सेकेंडरी कोनरगनी अदिगा बैकलॉग लेहौरिबसिदी पाक हेक फोकटपा ngamdabadina masigi si ithak thongba authority ga tanaraga karamba kari policy tawga employees sigi maning si thunggadagi habse aya tanaraga khonajage habse BDF किताबी सिंह पिथोक तबदगी फेब्रुआरी की तरुक अमसुंग तरेट की लोनबा हिंगनोंगयाइदगी मतम कक्तना जनरल स्ट्राइक कौखरे इरमसिगी मतंगदा पॉमिशन का उनबा मा इम्फाल वेस्ट की मफम अमदा पांगथोखरे पॉमिशन का उनबदुदा ऑल मणिपुर BDF वेलफेयर एसोसिएशन की वंगांगलोई अमना फोंदोखिबदा BDF पर्सनल सिंगना चंगसलेबा खोंजंग असिदा इम्फाल वेस्ट पुलिस की पुलिस ऑफिसर खरा लागलगा थौबाल डिस्ट्रिक्ट लेबा BDF पर्सनल सिंगदा किंगन खनबगी थबक चथरमले हाइना सुमराल सिकी पुलिस पर्सनल सिंगदुना जेल द थमुरा नत्रगा थबक लौथो उरा हाइबो वफम फोंदोलबा अदु यानिंगदे हाइकी माना मखा तारदुना हौजिक BDF पर्सनल सिंगना फंगलिबा थागे तोलोप असि लुपा लिसिंग अहुम खक्तनी मसिना इमुंग मनुंग पुबदा यामना चाउना अवाबा मायुक नरिंगै चरकता ऑफिसर सिंगना मसा मसागी युमगी थबक सोहनबा असिदसु नतना ताथि ताओइना तौबी हानसु फोंदोकी अमरोमदा लेबा के इरांग लाकपदा सोक पनबा यावको मतमदा मरि लेनबा सिंगना लायंग बिदे लोइना सेल की मतेंग सु पिबिदे हाइकी नाकल मरोमदा मरम सादना एब्सेंट पांदुना हाना पीखरबा तोलोपतगी पैसा कक्पा अमदी हेना ड्यूटी तहोले हाइकी मरमसिना अतुबा मतमदा BDF पर्सनल सिंगे थागे तोलोप हेंगत पियु लोइना मखोइना तालिबा ताबि सिंग थबक तोंथोक्त्रबदी लाक्लिबा फेब्रुआरी की तरुक अमसुंग तरेट की लोनबा हिंगनोंगयाइदगी मतम कक्तना जनरल स्ट्राइक तौरगनी हाइकी माना मखा तारदुना लिसिंगनी मापन नमदि लिसिंगनी तरादा लौकिबा BDF पर्सनल सिंग थबक्तगी तोकिबा सिंग अहांगबा फम कया नारोंद हापसिनबा अमदि ओपन रिक्रूटमेंट तौदे हैनसु मराल सिकी मखाताना हौजिक इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना BDF पर्सनल मरफुद्रागा मंगा अदुगा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइना चाममुक ट्रेनिंग तौरी मसी करम लौकिबनो BDF अमा लौबदा लुपा लिसिंग कुंथ्रादगी ना मरफुद्रा फाव लौब यावरे मरमसना पुलिस ऑफिसर सिंगी चुमदबा थौंग सिंग असि सरकारना थुबा मतमदा यंगसन बिउ हाइकी पैसादुना कोनरतमनिना अतोप थबक इंगाम चनगिबदुदा एब्सेंट अमु थाबिरगा लिसिंग अहुमदी लायदना सुमनगी लिसिंग अमगा चाम चनी खक फम फाव यावरी एब्सेंट थादना तोलोप कक्तना तौबीदना अदो हारिबा मयामसिदगी खरे खतंग खरदमक ओइबसु फनबगीदमक्ता चंगसेलैबा खोंजंग असिदा मयामना मतेंग पांगबियु अमदि डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता लेबा पर्सनल खुदिमनसु होजिक चंगसेलैबा खोंजंग असिदा मपुंग फाना सगतपियु अमदि अखोइना चंगसेलैबा खोंजंग खुदिमक्ता
civil amadi public organization kya na sumating pangjan biyo haina All Manipur BDF Welfare Association mai ke digi hana appeal to jage Nakalamurumda BDF sing personnel sing na sangshiliba khongjang asi achumba khongthangni sakana thuba matamda miyeng sangmaga loina na dabi sing asi pithokadabani haina CPI Manipur State Council na sucherol ama khanglakli National Alliance for People's Movement ki coordinator Faisal Khan na Manipur Sarkarna sahi taragani thoi hena chara helaklabi irom sanu samilaga condition namata yaudana wari sanagadabani hena phongdokre wafam sing asi Just Peace Foundation sinduna borom patalaiba sakal go office ta pangthokpa press meet amada phongdokhibani thorom maduda Just Peace Foundation gi trustee member irom singh hazit member Onil amadi sakal gi luchingbi mamon lei masu saru yaki Paisal na makha taruduna maagna samilaga unagi haibada sakana ayaba pirakte masai bharat pumbada samilagi hobu hena khangnarakpa amadi support piba helakpadagi oigani hena phongdoki samilabu unagi yadabadagi maram khangdongnabagi damakta RTI gi mateng lawragani haiki mahana makha taruduna lakliba March ki tang 9 dagi taraga mari fawba Save Samila week Imphal da pangthokani aroiba tang taraga marida Bharat pumbadagi human rights activist social activist amadi youth activist kunlom na noma sara hendura samilagi khongjangbu sogat poina sakal go office ta phamgani haki sahi asigi oina UP Bulan Sahar amadi Haryana gi Biwani da Save Samila campaign pangthokani samilagi khongjang asi Bharat ta nomonomi khangnarak palona support to basu hengirak li hena makhata ki I am visiting before 2 days I was in Raipur. There was a big gathering of 2,000 or more than 2,000 people. We discussed openly there. Then everyone assured us that we will work on this issue. So there is lack of awareness about this issue. When people are aware, then they are supporting. So do you expect finally we should start talk with Sharmi. We are working on the Save Sharmila working on 2-3 very specific issues. The one and most important is the government should start unconditional talk with Sharmila. Ngasi saurana pung 13 makarum taba matamda Tamenglong gi headquarter gi ward number 3 da mga suba sam rifles na kapada ZUF ki gather amasire laikhidraba mioi adudi pauthalung gonmai apokpa Dimdailong gonmai sahi kungani toy none police station gi manung chanba wangkhung dagini hari pawasin makha taraduna phamduda sel khaidura leiringeda Assam Rifles sing lakpo ubadagi chen bagaluna na nakal ani dang hak nomai kamna ki hari ZUF ki maikaida kedarama su solom biyai hari asiba haksang police na lokolaga Tamenglong district hospital da pokatuna thamkhre ISTB na phangma pauda laikhidraba ZUF ki kadar aduna pairak panomai amadi asokpa kadaradu makhoi ga lagminaba singna putuna satkre hari makatana thawdo thokphamda Assam Rifles ki kambuna thibum bagi thabak chathari mi phami pungi paudi leitri aina thingkhraba lalolub KYKL yahon nanaba dupi masani thindok luba mioi ahum phare haina Thobal SP AK Jhaljin thadruk cherol amana khanglagri cherol makata raduna ngarang February gi mari gi numidang pung manga makharom taba matamda Palel Bazar da chunganinga ogama ongda More room the Toropata music ama check toba amadi wahang pang tobada wapamasi khanlak kibani hari thos the scenery mi ohumodudi tata music driver wahangom Suresh sahi kungama thoi apokpa Malasana Kumbi Setapur Morangthem Suresh sahi kungataret apokpa Maijau Kumbi Amelekai Mahak Bishnupur district BDF na thabak tawbani aduga atopa amaduna khangemam bocha sahi kungataruk apokpa tombi mahak su kumbi Amelekai degini Makatana, Wahang Pong Tobada, BDF Suresna, Hokiba February, Ahumda, Sahi Taraga, Mangati Tarate, Pawgi Manunda, Laibi, Kontozam Sanatombi, Elias Isan, Apokpa Ke Kunjakesor Amadi, Pukram Bombrita, Elias Pagnau, Sahi Taraga Turuk, Apokpa Sarat, Hariban Pimasania, Si, Moria de Leva, Sobakova, KYKL, Self Style, Corporal Amadash Ramani, Luna Namakoyani Busina, Bakitamaktalopal Sing Tara, Supala Ihana Fondoloki Hari. Amarom the Police Commando na tongan from the KYKL FDF ki miyo ama amadi UNLF ki miyo ama fare hari parwa KYKL ki miyo du de la sama so sahi yang khai taruk apokpa laikhidraba mukta singha wangkem huidrom lekai digini ma February gi marida sangam dabi site ki fabani hari aduga UNLF ki miyo aduna ngasi ayuk pung torom makharum taba matamda irilbung forest office manakta ki fabani parwa du de salam nanau elai sanatomba sahi kuntraga mathoi apokpa laikhidraba maimu kairau bitra lairem lekai digini
Mangonda gi mobile handset ama phagat pada natana praja miyam dagi nampuda sel khaiba misang haibasu khangle haina Imphal East additional SP M Garjena thadaru pacherol amana khangalagli National People Party symbol Lyric Yekpan Oirgani, Wapama Singasi, Paumishinga Unabamada, Party Asiki General Secretary, Azang Kong Shaina Pongdo Kibani, Manipur Press Club, the Pangtoki Batoromoda, Azangna Makadana Pongdo Kibada, Meghalaya, the Pangtoka Doriba Mikhalda, NPP, the Mai Pakturan Sakar, Parabadi, Han Begoina, Mishing Hangalakpa, Uwakokpa, Amadi Corruption, Mutanarbi, Tabak Thompson, Packet Kanihaki, Makatana, Mizoram, Gimkal, Bamatunda, Manipur, Uenasu, Party, Mapangal, Kakat, Hanana Bohonagani Haki. Zooming cultivation to business alternative arrangement to Biraga Sigumba Uamayamama Katapuri Tabusitu and Bahiranasu. After election of Meghalaya is over. The reconstitution of National People's Party of Manipur State Union as it President Manipur Sarkar ki achievement amadi Millennium Development Goal ki commitment singi matang da people review ko ba publication amanga si Manipur Press Club ta release tokre Community Network for Empowerment Human Right Alert Human Right Law Network Manipur Alliance for Child Rights Sustainable Livelihood Forum Manipur amasung United Voluntary Youth Council na sinduranga sige toromase pangtokibani Human Right Alert ki Executive Director Bablu Roitong Bomna Millennium ama lakhar matungda prithvi ki oina Millennium Declaration chana handuna leibak kayana lisingani tara manga phawgi manungda khana bahiram nipan da thabu packet ana mohna liba singatu kadai phawba thabuk oina pangtok pangam khrabage madi karam leibak ta sothari bagi haiba akhangai singami yang thamnarakli Bharat ki oina su network kayana punchilaktuna thabak chatharakli masagi manung chana Manipur da su Tuan Bahiram da Tabak Tauriba NGO Loop Taruk Asina awar apa singadu Komjinduna publication nasi putok pani Bharat ke Tuan of Mangada publication nasi Pong Kibagaloina United Nations the Su Summit Dauduna Bharat ke state singna Tengnariba Kudong Sadaba Singasi Kangalagani Haiki National consultation nama tawar matungda apun bagi national consultation tawarda aduga atopa South ki da laiba Africa da laiba Latin America da laiba group mayam tu putelaga koi ki wena di Masigi development priorities in the Putuoga when the Masigi publications in a sea simultaneously Mangada, India one region Mangada when the simultaneously Masigi reports Putuoga, Masina, when the United Nations paying South Q in the development agenda, Masuman development needs Mayama addressed over the car boy and report to Putok Institute of Cooperative Management ICM na sinduna embroidery tailoring amadi sapu sabagi matangda tha amasuk na satharakpa skill development training program ngasi lamphel patalaiba ICM ge conference model sinkre training program asi National Backward Classes Finance and Development Corporation New Delhi gi miyang makhada sathakibani Imphal West Imphal East amadi Thawal district ke tongan pham singdagi training singna program asida saruk yaki Thawal district ki thongjaudana sapu sabagi training sathaki training manungda training sina sakiba polam sing miyam da utki losinmigi thoronggamari lenana ICM with director Dr. K. Somorendro Mobetsky project director MD Salahuddin Khan NCUI project coordination committee Manipur chairperson Jina Posangbam amadi ICM gi chairman L Tom Pisak singana sawyaki Jina Posangbam hakibada supam nopam khangdriba nahasingna ICM na siliba training program asida saruk yaduna masidagi phalakpa gyan sing aduna tungi lambi semada mateng chauna pangani isorna ikoida kucha habegi pitorokpa khudol ningthina sujina aduna income generate tawduna apaba nagarik oina bhona si ICM with director Dr. K.S. Somarendra hakibada da thamaka ki oina training course asina mapung phaba nate adubu masina ikoida kanaba amadi mai partner bagi lambi ama piba ngamgani thabak phana surasu madubu manage to bahitrabadi kanaba karisu phangloi market ta karamba design putholaga hena sentok phagalakani haibadu khantha haningi haiki joiba portu na kon sakini Simando Pasako design में आम पुटवे टेबल की मैट पुटवे टेबल कवर पुटवे अरे पोटरी की फसा फ्लोर बेस की अरे शैम्पू की मखन की मयाम मखन मांग उरे सिमो मयाम से मसिना कोई ताई करिनो अदी अकोई छु तोबंग अंबगी शक्ति खरदी लई थाबगे मनुदा नयाम ना सुकोन पुटोको अंबगदी अकोला था तरुक थाहुम तलगदी सोइदना आई माय पाकनी सोइदना सु आई गिलमनम चलरी पैसा इनाव मयाम से आई हेन फसबु बगेने ना सातवे Mamang sahi
December 10 gi numidangda lekai da tobai sei ama yengba thokibadagi thasigi tang amada sina phangkiba oinam goroba Elias Azid masigi misigi matang da semkiba sina gasi sukurai tinsutot lekai madigi mera paibi singa kusamna duna lambi thingbagi khongjang chathari khongjang gi sarugam oina kurai lamlong bazar da hayeng miyam gi oba mifam amasu pangtokani loinana mifam aduda makha taba kari khongjang sanction gadagi haibadu warip logani hari भारत के मफम कयादा लेरिबा शासन कयागी लेना तिना कयागी मतंगदा रिपोर्ट तौननबा नेशनल एनिमल डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम हयंग फेब्रुआरी की तरुकता न्यू दिल्ली दा लॉन्च तौरगनी प्रोजेक्ट असी भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डायरिंग एंड फिशरीज का पुन्ना कुसम नदुना अहान बोइना भारत लॉन्च तौगदबनी हिरम सिग मरी लेनेना मणिपुर की वेटरनरी डिपार्टमेंट सु रियल डाटा अदु पिखतनबा सेम सारे बसदा तोंगान तोंगान डेवलपमेंट कया कुसम नरदुना पांगथोकतुना शासन सिंगेना लेंगी मतंगदा पाव फाउनदुना तुबु मतमदा सब साब एक्शन लोखननबा खोंथांग पाखतकनी हारी थाहुमेना प्रजासिंद इलेक्ट्रिक फंगंदबगी दमकता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रोविजन मखादा मथौ मसक खंगदबा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंग एक्शन लखोट हलगनी हाइना वांखै केंद्र की एमएलए वाई इराबोन फोंदोखरे वाफमसी ngasi wangkhaida leiba mahaki mayumda pangthokiba pawishing unaba amada phongdokhibani makhatana mahakna phongdokhibada Imphal municipality ki ward number 23 wangkhai kendra ki manung chanba khurai thodam lekai amadi khurai thangjam lekai ani gi consumer sani ga taraga ni thoida mai phanghanaba kv 400 ke transformer ama hokiba chai lising ni tarani thoigi November thadagi yakhidabana ngasi phawo mai phangdana leiri hagi mahang masana mari lenaba department ke chief engineer dagi hauraga eso phawada transformer assembly duna mai phanghanaba kayarak hana wakat kharabasu ngasi phawba wai amata haidana leiri haki tongan tongan ma pham pariba so sanga manaraga tauge yauna taubani hana maral siki maramasina consumer protection act ke provision makhada court ta petition thaduna action lokon hana thorang tauragani haki panba yabadi electricity department ase se minister okam ibobigi miyeng makhada leiri bani after all this is amasoba top kanomagi na paiba department adu makhada lerimne na ai position ji shock jor ore ave matu ki boss am igom da sakraba they are not in a mood to serve the public must serve them that is why now though I am in the ruling I am compelled to take the help of court aduna house level the Consumers Protection Act 1986 sigi mari ne provisions makhada court selene haba Haukiba Thakra Sida KV 33/11 substation Kuman Konba Lamlong Pidarna Piba Mapam Singda Sang Nine May Pibangam Kidabadu Pidarasi overload Oibadagini Hosik Pidar Asidagi Lord Kara Kailo Kazin Tonga May Chang Nine Pin and Bonari Matam Kara Awaba Kamina Si Haina IMDG in a Kangalagri BJP Nauria Pakang Lakpa Mandalgi Oina Thau Punanaba office bearer Kuntra Amadi special invitee Taragani to a concrete. Gurumayum Bino Singhana President Aduga General Secretary Organization Oina M. Dineswar Amasung General Secretary Administration Oina W. Zayanta Bukhal Hari Amarum da KS Kauliobu BJP Scheduled Tribe Morcha President Oina Khale Hari Kaulio Karung Mandalgi State Council Oina Mamang the Concrete Loinana Tam Omlak BJP Sanapati District President Oina Mihari January की तांग तराग मतोइदा इम्फाल एयरपोर्ट की फाकी बलुपा करोड़ के आगे मयाई का बचंजाग अमदी SIU की ओ सिलोथो की बादू हंजिन हंगदबनी अमसुंग यूनिट असे हंगदबनी हाइबा दाबीदा ngasi खाबम मनिंग लकाई कम्युनिटी हॉल दा वकन फम फम खरे ऑल मनी इम्प्रूवमेंट रिफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट समाज खाबम लमखाई ब्रांच अमदी कोंथा वुमेन सोशल रिफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट समाज अनि न सिंदुन सथकी वकन फम अदुदा लमदम मदम गिनुपी कयान सरुक याकी वकन फम अदुदा सरुक याकी बेमना एयरपोर्ट की फाकी बमयाई का बचंजाग सिंग अदुगा सेंगमा पुसिंग पुथोकदबनी SIU Mutat Kiba Taung Ship Janing Day Atuba Matamda Hingan the Bani Haki. Duki Mani Lena, Kogi Lamdam still Lady Bakogi, Habam Maning Lekai, Habam Maning Lekai, Ma, Koy Mayam Sika, Ben Mayam Punamana Koy, Dugi Mayokta, Madugi Mapu, Tokiro Masung, SI Ranzit Ma, Pam Tahan Gibamagi. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
MG Narega Tabak Singh Ningtina Suribra Amadi Job Card Holder Sinda Pangada Kudum Saba Singh Panglibra Habiki Matangda Pangtopa Social Audit Ngasi Tambal Kongram Pansayat Joina Bharat Nirman Rajiv Gandhi Sevak Kendra building the Pangtokre Impal East to block Ki Manung Daliba Gram Pansayat Asigi Social Audit Asida Video Impal East Ke Soba DRDA gi EE Zaminikanta Pradhan Olen Amadati Miyu Kya Susaru Yaki Lunena MG Narega gi Matangda Interaction Program Supang Toki English Aniga Supna Taran Koy and Taram Doi Walking Sumna Tawibra, Sumna Tawidabra Habdo Padu Chicken Bagita Jam Factory Panchai the Riva Paza Kudimaka Maduri Kudon Jabo Pizza Rims Kiana lying the Miyang Changbagi Mahuta Chauna Saja Tumja Sataduna Tabak Loba Amadi Logani Haki Bamasing the Hena Lotion Magi Mayokta Maoist Communist Party na February Taramatoi Nintogaba Numit King Nong Yai Hauraga February Taraganitoi Lepapu Numit King Nong Yai Pauba Pungkun Gamari over General Strike Adu Ahom Bamatalite Hina Lupasigi Secretary Publicity and Propaganda Nolin Metina Tadro Pacherola Manakangalagli Cherola Cinemakata Raduna General Strike Pangtok Tanaba Partigi Pan Oina Selgi Mateng Pige Amasung Tabak Loba Lup Asigi Kota Piragi Haiduna Rimus Authority Maikatagi Lup Asida Mi Tarak Palepte Adubu Lupasina Junction Kontangasi Maoiski Kota Panganaba Amadi Pashakara Panganam Honabanate Manipura Saja Tumza Habasi Angamatokayagi Senjau Pekpam Oiduna Maning Makatona Hurali Hainasu Maral Siri Manipur Public Service Commission the Hauraga Toan Tabak Lobada Ladiba Huran Bagi Watok Pumba Manipur Chumba Wayel Amata Kidri Rimski Huran Bagi Watok Asi Hena Mayak Shenganduna Pau Shinda Headline Oikarba Pawada Manipur Civil Society Organization Kuding Makta Wa Ngang Kide Hari Selamadi Kotagi Wapam the Lupasina Yanakiba Taragadi Prasasina Kanamba Lup Puthazaga Haibasini Kunaigo Eversanavina Yai Haiduna Huran Tabak Asi Maning Tamna Akiba Poktana Satarakli Habasi Mawish Nakangi Maramaduna Anova Kunagi Konkap Ama Tanganaba Adiba Huran Bagasanabi Asit Hadopangam Drabadi Mawish Nasu Huran Basing Bunga Pibangam Loy Hari Loylam Langanam Tabiraba Miyamgi Maham Taraba Semilon Yanglaga General Strike Toba Pam De Adubu Ahong Bakara Purakna Bagidamak to Kongsan Sanction Mani Miyam Nasu General Strike Asibu Sawat Piu Hari Talatret Amasung Tramapan Subah Samai Polski Kurpu Mana Nagaland da Ukrul dagi Hebron Tamna Pugadaba Kulai Kaya Pagat Pangam Lehari Kulai Singadu Bolero Amada Haplaga Puramani Pagal Bakulai Singadu Manunda German Amadi Australian Saba AK-56 rifle ani Z5 rifle Ahum Carbine Ama 9mm Block pistol lama Kapai Hari Bamarukun Gamari Amadi Shell Wina Lupa Lesing Tara Chamaga Humputra Pagat Pangam Lehari Kulai Singasina Nagaland dagi Mikalda Nagaland Mikalda Chauna Ayat Pa Piram Gadabadagi kan mangamle Hainasu Assam Rifles ki Cherol Amana Kanghalagli Hokiba Chahi Amoromgi Mamangdagi Cycle Thaudura Prithibigi Mafam Kaya Chaluraba UK gi Foxton dagi field voting ngase Impala Thunglakre Ma ke cycle Khongsharasi UK di Hauraga Lebak Tarahum Doimuk Cycle Thaudura Chalaba Matungda Turkey Phawa Yauraga Turkey dagi Bangalore Phawa flight laki Bangalore dagi amuk state mayam am phauduna laklaba matungda North East ki Mizoram Phauraga Manipur Thunglaki bani Pona Bazada Liva Eco Club Ta Mahaputaram no Opegi Thorom Amasunga Si Pangtokre ISTB ga Unabada Field Boating na Mahana Cycle Chaliba Sigi Maramdi Environmental Friendly Oiba Amadi Cycle Thoba Si Mahana Yamna Pamzaba Oibatagini Kongsat Asida Awa Nungai Kayasu Tengnaki Haina Mahana Pangdamki I've had no troubles at all really on my trip. Everyone's been really helpful, really friendly. Whenever I've asked directions or needed water, everyone's been great, really. I think that's another good thing about travelling by bicycle. Like when you arrive at a village, people are more friendly to you because they don't expect people to travel by bicycle. It's not like rushing past in a car. You've got to slow down. You can't be in too much of a rush. You need to get over. It's not just about the destination. It's about the way you get there. Like, environmentally friendly, happy, out in the elements. Yeah. Sometimes it's very hard going up hills. You have to give yourself a lot of motivation. But most of the time, yeah, it's... Manipur State Somalila Council na sinduna satrak pa mapan suba Somalila ningtam kumay nga silosin kre. Aroy bunimita Infal Jatra Association gi Nachom Utki Dilasi Yaiba Amadi Director na Ranjit Ningthojani Loinana Festival Sigi Makong Matang Taraba Sing Sulok Thokre.
Best Production Sanalibak Nasom Artist ki E Marina Takre aduga second best production na Shanghai Artist Association gi Nungsiba Mapung Puwari Masit na Takre aduga best director na Shanghai Artist Association gi Lila Nupi gi Thamoi gi director Ware Panabana Takre makata na best actor, best actress, supporting actor, actress, best comedian Sanalibak Nasom Artist na lokre best script na Narol Kongtang Artist Association na lokre. Marisuba Children Film Festival in Parliament Kakching the Pangtok Matungda Morangi Minato Kristanasti Hokre Numitini Satakata Festival say Hodopaki Tormda Morang Kendra MLA Suwadiba Parliamentary Secretary M. Prithviraj CFSI Distribution Officer Dinesh Negi Amasung Hanagi MLA S. Gopal Saruyaki Festival Sida Manipuri Film Ama Yauna Puna Film Tere Utkani Festival C Children Film Society of India MFD Siga Puna Kusum Narga Put Pangtok Pani How's Makatana Sana Bigi Paulobis. Sana Bigi Paupizari. Nasidagi Kumalapang Artificial Football Tapta Hanboina Tournament Sana Hokre. Ampana Sinduna Turf Asida Marirak Suba Amfas Senior Women Football League 4 BM Singh Trophy Hodokre. Punna tim mangana saru yaduna chathagada tournament asi hodopagi thoromda amphagi president A Santosh Kumar secretary Ranjit Roy amadi amphagi official kayasu saru yaki tournament asi hobo match ta YWC Langthabalna NYTAC okram chute goal ohum sino da maiti ba pikre YWC Langthabal gi goal ohum adu S Rina Roina goal ani aduga KSS Nauchana goal ama chandura mai pakibani Mars ke tang amadagi hum phawba Punjab ke Patiala da pangthok toriba Artistic Gymnastic National Championship Boys and Girls da saru yana bagi damakta Manipur team gi coaching gi damak selection list thokre under 10 boys da mioi mari under 10 girls da mioi mari under 14 boys da sanaroi mari under 14 girls da sanaroi hum amadi official oina mioi mari khankre kangalaba singna February gi nipan phawba gi manung da All Manipur Gymnastic Association da report torna ba khangali Assam ki Diboy February amadagi satharak pakuntramanga suba All Assam Amateur Invitational Gold Championship ta Manipur gi Rajchandra Singhana gross ta runners up tarakle aduga Kaisam Indrajit Singhana net ta runners up tarakle championship asida punna golfer chani yankani toina atho hen tanaki Ambagi Emergency Special General Body Mifam Amana Ambagi Executive Council Chauthona Bagi Damakta Manipur da Lariba Body Building Gym Singdagi Nongna affiliate Tonganaba Amadi Gym Singdagi member Wenaba Thasiki Nipan Pawagi Manungda Kumalapakta Laiba Ambagi Office Dagi affiliate form Lornaba Kangali Kumalapak Sai SSG gi holder Chatharakpa National Muay Thai Challenge Kapta Manipur gi El Surasna Best Fighter Tavatana Tana Manipur gi overall team champion takre championship asida Manipur na gold taraga mari silver taruk amadi bronze medal hum lobungam ki Luang Pokpa Cricket Stadium da Manipur Veteran Cricket Association sinduna chathariba tararak suba Manipur Veteran Cricket Championship king sanaki match ta Cyclone Thamoi banna IWBCC bu wicket tareta thoikre match da IWBCC na over kontra da wicket nipan turaga dan sama tarama thoi score tobungam ki aduga madugi pakhum da Cyclone over kontra da wicket hum khak turaga target jobungam duna mai paki match asida Cyclone gi binoina dan kontra lobungam ki aduga wicket hum sulog duna man of the match ta ki ngasi match asida Cyclone mai paki bakaluna semi final trang mengam kre hayang Blue Hawk amri ri young star anina sanaragani ngasi solana pung humuk taba duai da Saparmaina police station gi manung chanba kobru lekhada hojik Manipur Sarkar amadi Bharat Sarkar gi marakta shanti gi wari sanariba KNF ni chingnaba singna Guwahati dagi Imphal tamna lakpa tata truck amadi driver amadi handyman shell gi demand ga mari lenena phajang khre hari makoina phajang khraba truck adugi registration number na NL01Z 8914 ni ISTV News na phangba pauda chayolama gi mamangda National Highway 2 gi
कबू लेखा मपादा KNF ना ट्रक गाड़ी सिंगदा गाड़ी अमदा चाही की ओइना टैक्स लुपा लिसिंग मंगा मंगा पियु हाइबा वाफम लई हरि ngasi okiba inga sagi pau pizari ICAR Lamphel Pata ki phangma pau gi matung ina ngasi gi khwaidigi saba se degree Celsius 19.3 ni khwaidigi ingba degree Celsius ani 2.8 oiki nungsate yaw sing manil gi chang ayuk ta cha da marfu ni thoya duga nungthil da cha da 19 oiki nongju gi chang nil oiki maru ba pau amukha na pizari Aribam Nimai Sharmana Imphal Municipal Council gi chairperson oina wasak laukhre BDF Kitabi Singh Pithok Tabadagi February 3 amasung 8 ki lona bahing nongjai dagi matam kaktana general strike kaukhre amadi Manipur Sarkar ga sai tarani tho hena sara helaklabi irom chanu samila ga condition amata yaudana wari sanagada bani haikre ISTB ki pawmiyeng tabiri basing amukhan khurumdar